Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado Aphan ta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Diphu Rongsopi a hitialong hampanga songatum pen chelangsi dharna kepadopo. Pini pai ni pai kriser kebarni Diphu Rongsopi along hampanga songdo anatum pen chelangsi dharna kepedopo. Keramtang pai ni pai krinar kebarni inut Amonit ilitum Karbi Aphan nang kilang rop lapen ilitum korte Aphan nang kepati piji Aphan Kabor lapen akiring aksi dhrom nala adolongarum mate lang royalong nang warpit lapuson si thegdam longlo la si nilitum hampanga song penke a hoka kangsai longwek nang chipusi phirang kya thengno pen pachini po Diphu pen nang kilo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel Karbi तुम्हारे इंगे सोपु के लगे लाम की मी लिलो चुनिंग मत देख लांग ओका बाजार इनोट Karbi Aphan निले आमेन के पानो निलो नोपाक पेन थुआ का थुलुलु लगे कोमात मा पुलो ते लगे आंगटांग पेन के वांग तु मते देख नंग चोंगदा दुन मते देख इतु मलों नंग दोदुन चोट तुमसी इतु मभान नंग थेंगलांग लपेन नंग चोकलांग लपेन aking ari keng ber dulang buka jasemet itu mangala bang cedon ke lasi nitum peda pada prang birta kalong bang ke komane inura Mumchai ang tang ke bang Imran Ali pune Imran Khan pune lasi towe por phai kebra chiti malom dak orom nala telong longsi inura Karbi mate kramsa sangho phan jasemet heng pen la pen heng dol ho bit asia sitabu et pen ho bit bang ke dak la orom nala telong long lang roy long subar chok war choka pitmen hola aren ahuso depen amik bunang prang ben alang em chedam lo la depen alang dak nilitum han lam hoy nang pale pen nilitum adimak long nang visit lo la pen dak kulat ke chubido dak la jasmet la ta gumade non thave la monit pu la ta pini banga kulat ing pupe dak karjulo ngateng borte alang dak cheradun dopu la si jasmet niligi pudamri bangke res la non Raikom sai ki komandan ni chuning ri ko bangke prabjin pen Mamatsi la kramsa sango phan ke thengma arrest veknang ji la pen lai to kramsa phan justice long veknang ji la pen nong wemat la phan arrest re kote la so akate song bang nilitum amede bangke nilitum lan to se pangkang kon suji pinining dupik hangjang mikri buprup ateng lo ning dupik me thang adim nong sa phong areng so ilitum ke damtang ani sadame ilitum Karbi Aphan bi phik nang babu nok pak nang itu Aphan nang ke thagi Aphan ilitum Kabor pato he jong ilitum thegong lo labda kalong ilitum korte Aphan ilitum han ka pachi je banang ke theng nang ke chok rengak aksi lang li phala dak long war chok thorom nala dolong lo aku pai kimi halabang so Karbi Aphan chupa jok lo kon sadame padu ka kerap tu nang abi ton mari itu bang paro ka tuma lang don from kopi polo nang Karbi itu milum cinggu mekelang kopi polo nang bade kelang kopi polo nang liga cesong ni to maka cesong guli to ma porte thaklang ke ba halo bang so nang chini dun dia join e Karbi to miningi sipela be Karbi to kan ke ka cesong akam bang le halo bang so nang chini dun dia join e si pini ke bang paro ko apong la puson nang ke claim lo aposi bang no Karbi pini ke komane kramsa sangho abi bulo pina be koma pone pina be sunjir pone madi pai pone bang no nang barno cecak be rang ni lo apong lo ilitum na so kutha Kasi vangno Karbi akang sai long litik ilitum chesong ki plonan la pena kanan so lopatang de akang sai long litik lagi hem kang samda mi kita mi Aphan ilitum chethong ru plonan seto me choklo don mari etum un elo checha on elo kasi non e pong mang ilitum alta penser mi ilitum akang sai long nang ko don mari ni lilam thing jion de lo ni lining juk idlo akhia pong si ilitum Karbi basi nang chinek ka holo ni un ilo Dua Barguri BJP Mandal Committee Atumpen Pherang Kiamai Kangnipon Lakha Inquire Retrok Dua Barguri Constituency ke Parlo Dolamara BJP Asai Hemalong Dua Barguri Mandal Committee Atumpen Pherang Kiamai Kangnipon Bangso Pherang Kiamai Kangnipon ang koke kidamtang pai ni pai Kretrok Sierni Gaurav Gogoi Lapen da Karbi Anglong District Congress Committee a President akehai rotaning tia tumpen eco-sensitive zone na putak lam kaningje chokchi pusi Dua Barguri Mandal Committee tumpen Pherang ki amai kangnipo
Tangte Duabargri BJP Mondal Committee Atum Pherang Kia Thingno Kaning Japon Alam Ang Tonpen Arju Iksinang. Duabargri Pen Edverson Crow Report Karbi Anglong News Channel. যেহেতু আপোনালোকে 2-3 দিন আগত আপোনালোকে জানে ইকো সেনসিটিভ জোন লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ চলি আছিলে তাৰ মাজতো প্ৰতিবাদ চলি থকা সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট বাউন্ডাৰী বান্ধি দিছিলে যে কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে থকা 10 কিলোমিটাৰ লকে ইকো সেনসিটিভ জোন পৰিব বুলি পেলাই কিন্তু তাতে অলপ আলাপ আলোচনা হৈ পেলাই এতিয়া 1 কিলোমিটাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো অসম চৰকাৰক আৰু লগতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো তেখেতে বক্তব্য দিলে 1 কিলোমিটাৰ হ'ব বুলি তাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো আৰু আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ পেলাই আমি হেতুৱে ক'ব বিচাৰিছো যেহেতু এতিয়া ক'ব গ'লে ডলামৰা এৰিয়াটো আপোনালোকে জানে আসাম মালাৰ ৰাস্তা পদূলি বনি আছে যদি কালি দিনত যদি ইকো সেনসিটিভ জোন পৰি যায় আমাৰ ৰাস্তা বনোৱাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে নহলে দৰকাৰ যদি ইকো সেনসিটিভ জোনতে হেতু পৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কিহৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো দৰকাৰ হয় হেতুৰ কাৰণে আমি 1 কিলোমিটাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু লগত যোনবিলাক পলিটিক্যাল পাৰ্টিয়ে এতিয়া হাল্লা কৰি আছে বোলে 10 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে 12 কিলোমিটাৰ হেতু তেখেতৰ নিজস্ব কথা তেখেতৰ নিজে বনাই ল'ব হেতু ইকো সেনসিটিভ জোন আৰু আমাক ইমানটো নালাগে আমি যিমান 1 কিলোমিটাৰ আমি যিটো নিৰ্ধাৰিত কৰিছে হেতুতে আমি বহুত সন্তুষ্ট আছি বুলি পেলাই আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমিও এই প্ৰতিক্ৰিয়াক সমৰ্থন জনাইছো আৰু ওয়েলকাম কৰিছো ধন্যবাদ ইফাইকে টক্সিয়ানি আগাই ৰতনি মিটি এক্সিএম নলা লিন যেতে কাং আলাদা isi parochedo nage ইকো সেনসিটিভ জোন নাম বুদাক সিনিকা কাচিনি দা মানালাম সিনা তম্পান না তুমি যে থালা বিকুসিনা হা isi থান দিয়াপ্রাং নালি তুমি Perangkia butung dompat jual bawli perangkia butung dompat satu pejolo ni tum na cahang teng penal tum apora teng penal apa lagi terpot. Asi eco sensitive jun alam apa tak lah lo. Je jom si lang nama lo belum tadi tum lah dak ke development ke claim lo ini ke film. Dak ke ajar development dak claim lo eco sensitive jun lo tang dek. Sida min non bangge hala bangso nili tum kachi song ho ningkan kiep trip pokang itu song ho itu sensitive itu pun kachi song ho kata wing sambil boy pis da mela so ke 10 km answer so ke yang biko da bangso 10 km nang ni buha so tenda chi song pi ta non pi bangge piani nyo chief minister ka hai alang ni jelo Dr. Himanto Biswa Sharma lang ni jelo non ke kilometer ke pot ke reduce the three non ke kilometer siasi bicho ala ka jerwa border pa lagala national highway king bali ala ka jerwa national highway ha po aparta rombulang mati hala tumpen ta kilometer ne asia bila asi kilometer siasi reduce lo bolote le tumge already safe dada bange asi majok le kapre tum ningji prai do ta hai je la da bang ke kali digalang lam ni je ta hai kita me la da bang le tum ge ap ka ta si chukun nam bol si yam no nam ko la da ke hoju tema alang li ta ningji lo je alang li ningji ta ni ta tu long lo je la da bang ke along something chukul ke ni kan penangan ke pasiksa lo penangan ke natural calamities dukok dikit lah kita dak bangke lahai bangke Apran benda Detji athema haku benda aleng si cuklem mala swa haku atte ngambang si jun cuklem lu pulte lahai thai tu tema thang ni be lage ka jawa eco sensitive jun pen thang relation of system that traditionally mane 6 area rona teng pen si ronga sa to pen singgi jiwai si ajara kam da claim lu pulte da kai li tu akilinu thang da Detji lirseng lirsang song si litung dobo mi pi theng pa do be theng lang kem same si chethanam ji pulong te eco sensitive ju na puta ke do pilang si rada tunyo si chini ji ninghang bulo de penan asap su ke than pui ko si la hello je eco sensitive la tiger reserve forest along ke arul pi do
Kicing si lagi korjun bulu, Rongsopi bapar jun, asi eco sensitive jun, ana pisi eco development jun kya pula. Last lo. Jadi korjun bulu ta lagi longkang reng reli munira har sida dam lo puri long ada. Longkang reli kang reli. Rongsopi pen bapar jun bulu lepon dela da mangge pini munira tu damlongi pun dame hala dake langsung aja undang deh jonto pinang bercuda na ini yang depunju menurut jonto pihak parti yang la langsung lapen ansi eco sensitive jun bangla lo je la dah bangge munit tumdulongi kusita me lage true prior authority forest atum bensi tum order enang hem nukek nupak pansi bijima line bulb kan jiji thorima alu hi tumbang bolon de bangwang si bang maso pensi ani hello eco sensitive jun ke so apian si hemda ga ni hemding song itu sistem hemlong legal la pen video teror sound system masih asih pawitani la ane aju tenang tum teng song henta song dono na aki bagi jatu junwar ga biar henta ru miti nampak cepat padong mina asal si eco sensitive jun na dulu la pen ke eco development jun je muni dum celong jenong cubi cubang reng suti cubi me jaman dah development masih muni tu mah hem cuki me tidak me dah ke sorkar hi mentang development na pipi hello tiger project anom seteng me asila soteng bulo lipon itu bangge non eco sensitive jun da itu melongan nak puri dulu tapi puri Apran deng men puri dah kilometer ke puri dah tu tapi non reduce dah lo mati Chief Minister Himonto Bisu Sharma masih elang ninjilo jenong kilometer sih. Kalau betul itu dia already set ni tu je bang. Sini li na tumpai kita naik kat solo. Hello. Ke klaim pu apu thak si alang le ning je kang sitame langdamet pulote alang le ke damtang iem ke chobom mahut pen pulote non ke dobom a government atum si development bang ke klaim bom la pen abcc ke klaim Kasi alang pulo development ke klaim pulo te school hem kim chot lahai kim chot puke chok chi pu si alang ke nige sitame alang ke dobom hot same school hem si nitom pini labangso arong mote labangso angkang along ke langdamet mote alang ke dobom hot same school hem si theklong chot alang isi permanently a development ladak nitom Aphan thang nata klaim kanke lasi udam bolote nona khai Richard tok bi wangdet pen pinangan dolomra arlo Aphan same kaching thoro our side people no la pen itum udamet bolote imang asonle matha damdet system me chok pir wan ne arji giding penakari cpdm dike road stame non le tumhan asamala sitame nangwan pilo alang le term sa hot si nitum long lo la pen school pen senglok thedung a building nitum Aphan nang pi tekang langdam bolo de Netji Subhash Chandra Bose kwan ne akrol akutia si nitum phan nang pi lo la pen that girls school lo stame kjbb stame nilitum phan nang wan pi lo kwan ne our side mission sinitum non labangso school long same akijoy pen hitum charli tu long lo la pen diring along same hala dak same kiduk kela hemejang re Aphan school same hala dak thetan ice cream hadak nang deng pipon la si alang phan rotoning ti development claim clay puke la ke alang isi langdam bolote political benefit Aphan si alang ke claim chok alang non ke wang jilang election ki thurji Aphan si alang le dolomara ara Aphan ki chongthoye Aphan si alang wangcho lapen alang pulo Richard tok bike election aprang pulote rong dampo hoptai si aprang dampo poisa si alang ron pen si poisa pen si pathuji buse alang kinika lake alang ke pechubai lake lason ke claim kle same nili alang pen doi sega hot Congress dorapet hot alang nililong kini do laki alang udamet bote alang si
alang li kining je papran la si development ke claim ke duar baguri arat duar baguri alom ke rotoning ti la ke ningje vek nili istami arjunong vek ke pecho bai gali alang si kining je lo development ke duar baguri ke claim ke ale ave athema nili development ke claim ko an claim lo sitame alang bangke lason si kining je nili phan election ke tu hot ke nang parem det pu se alang si ningje vek la si development ke claim ke ale ave pu se alang si kining je vek la si la son thak thak pulote nililong sa melang ni lo mo apor hut pulote development ke claim tingai ta nang ne Daniel la si apor lote poisa pen le khela nang pu se alang si kining je vek la si alang si poisa lam ke pudamet pulote kining je paprang la si nili alang liphan alam karbo po alam kali same waida plai sapen alang li kining ye vek alam ke pini media theng no stame ni kanglo athema rotoning ti alang ki choma tha ke chok si ajok si alang li ke rem lo si tharwe ke thor ke bate siang pa jorno si pudamet pulote la si Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi